znali za to i dovoljno je da ovakve predavanja jedini možda stvar saznate mogu i da ste svako obogatili vaše znanje košarkaške samim tim da obogatite vaše košarkaške znanje sigurno da ćete imati više uspjeha rada sa igračima jer prvo i osnovno od igrača je da igrač osjete da vi znate i to je najveći autoritet za trenera, znači koje znanje, jer oni nešto saznali od vas, nešto novo, nisu čuli od prethodnih trenera, to je veliki put za vas da igrači veruju imaju kao neku ruku i da praktično lopta više bude ovim Jankovicama ovde, da kažem ovim Jasnotićima ovde i da odavno ne došao. Međutim, gledajući sve ove vrhunske šuteve, ja bih sad u decembru bio sam ga pričao sa tim Mešačom da sam u Fiksku 25 dana, svi oni drže loptu na dana, što je sada mnogi će misliti da ovaj trener priča neke druge. To je moje, ono što sam ja vidio što je Fiksku igrača. Svi me loptu na dana, znači mi uopšte ovo. Svi me na dana, sam pitao sam nešto, a pitao došao na dana. Jer sam ja tada 4 godine počeo da isto da radim to. I sada budem siguran. On mi kaže da dana pošto odavde, znači kad ja trener izbacam loptu imam veću površinu kontrole te lopte na kraju organizacije koje su i trudi se da sa svih 5 vrsti ubacuje. Znači da čutiram da uključiš svih 5 vrsti. Ja sam preučio igrače stavio ovako i sad kad šutneš, gledaj da te kao ovakve misla osnovno ovako. Znači sada sam promenio to mišljenje da je početak godine i sada znači ono što sam došao do zaključka gledajući te igrače da ovdje potvrde je sada da se nekako učiniti sa tim nešto koji čovjek mi kaže da pitam rastu od čega, ja opet malo luta, kaže čovjek da je što da ja imam mnogo kontrolu, čvrsto držim loptu i na kraju ja da si sa svih 5 vrsti. To je meni dalo još više snage da trebaju ono što sam ocenio da je dobro. Možda će neka misle se služi, ali to je moje mišljenje i to tako ja sad radim. Druga stvar, ono je da lakat bude ispod loptu. Znači, lakat ispod loptu, tačno bude lakat. Tu je sad veliki problem. Znači, svaki igrač ima drugačiju konstituciju tela i ramena. I sad ti kad želiš od igrača koji ima takva ramena i takva konstituciju da bude lakat ispod lopte, a da su ramena i rama vidi nema šansa. On može to dobiti, ali ne osjeća se udalost. Znači, to ne valja. Međutim, uvek, ako igrač tako stoji, da ne može da ubaci lakat ispod lopte, ne može da bude u ovoj poziciji. Znači, ako ne može da bude, onda možemo da nađeš neku poziciju na taj način što ćeš malo da izlotiraš njegova ramena, njegove rukove, da ovo bude u ovoj poziciji. To nije nikakav problem. Ja sam opet pričao sa nekim igračima i sa Chris Mooreom, koji je bio GM u Golden State-u. Pričao sam njega, on je leva, on ima taj problem. I on pita ga sada da li je neki problem kad te šutiraš, ne znam, nikakav problem. On ima taj problem, samo malo se izgrime, znači ramena, da izgrimeš sa ovom nogom, ti znači imaš tu poziciju. Znači iz ove pozicije se školata ne može da biti. Ne može da člata da lako. Ti kad malo izgrimeš, onda si dobro način da bude lakat lopte i da imaš pravilno da će taj reći. Znači to je isti mnogo važno da radiš i igraču, ne smiješ da ga teraš, stavi lakat ispod lopte, lakat crna osjeća prijatno. Ali možeš uvijek da ga kažeš da uvijek kad on ulazi neki šut i kad on može da izvede taj šut, da uvijek malo krene u ovom položaju, da bude malo, znači to je u odnosu na ovaj položaj, ovo pravo ide da malo samo iskrene te noge i da ima znači opet lakat ispod lopte. Pogotovo to može da se izvede kod slobodnih bacanja, kad igrač ne može da stane lakat ispod lopte, ono je kod slobodnih bacanja, znači kažeš da se malo okrene, znači malo da se okrene i da se postavi nešto. To je isto prigodan položaj za njega, kao kad bi igrača učili da iz izlaska
kad dobije neke blokada i nekog izlaska, ako je leva sa ove leve strane napada, iz izlaska kad prima loptu, mnogo je lakše levana i mnogo brže da šutne. Kad on primi loptu, kad on trči da primi loptu i odavde ovako šutne. Znači, nemoj kukovi okrenuti kad može. Što sam ja nekada insistirao i kažem da igrač kad izlazi, da ide ovo. Sad više ne treba. Znači, leva strana napada, kad izlazi, najbrže je da šutne, znači, da šutne najbrže, najbolje ruka, sve je prema košu. Dobre noge, potom se vrlo ulazi iz sebe, znači stile po sebe, znači prema košu. I mnogo je prema košu. Znači, isti taj ne može da prilike, jer je ovdje to bi bacati. Ako igra stoji ovako kako, i ako ne može da stavi vana za loptu, on će da se griži, neće imati uopšte osjećaj za koš. Ali ako malo samo pomeri noge ovako, i ako stane ovdje, ta lopta će sigurno da bude ovakva izgleda. Automatski će i taj vana da bude negdje u pravu ove noge, znači sve će bude pravi kako treba. Znači to su neke stvari što je vrlo bitno znači, za to držanje lopte. Kad se zna gdje puno igrači greše je da kad prime loptu uvijek kad krenu na taj šut, da ne drže dobro loptu. Znači, ova ruka njihova koja drži loptu, znači sam ja ova desna, obično imaju problem ili stavlja ruku dobro izlazi, ili stavlja ruku ovdje sa strane. Znači, ili ovo, ili stavlja ruku isti. I kada stave većina igrača, vidite šutira ovako, vratite i uplaća ovdje, igrača koji prave igrača, ne igrača koji dobro šutira. Vratite i uplaća ovdje, i onda ovdje ovdje. A ova ruka zadnja ima ovdje. I onda kad šutiraju, uvijek malo pomogu svojih palca. Znači uvijek malo ovdje. Uvijek. To sam dosta centralno igrača. Dosta. Naprimjer, zadnji put kad se vratio, imao je taj problem Kosta Perović. Kad je dolazio do Bosnika. On ima taj problem. On je uvijek šutirao. Znači uvijek taj stupiti prst. Nije mogo nikako to iskrivio da sam dao jedan najveći papir. Stavio sam papir ovdje, na cukotu ruku ovdje, da drži taj papir. Papirić najviši, da drži taj ruku i sad da šutiram ne može taj prst. Da vrta i onda šutiram. Znači to je mnogo važno. Ja kad sam radio to i kad sam to pokazalo Grace Poole, tad je Grace Poole koji je na treningu, on je mnogo da vrlo da taj način kako može da se taj problem se reši. Znači, ova ruka koju igra drži loptu, ona mora da bude dobra strana i taj lanac mora da bude znači, u ovu pomoć. Znači, ne smije da se izađe ovaj lanac da šutira lanac. Vidite ti trebaju koga lanac. To sad nije lanac. Zašto pričam nije lanac? Puno puta ti na utakmici igraš loptu ovako i radi samo znači radi, praviš fit i sada da vidiš poziciju za šut i ti treba da šutiš, a tebi uvijek stoje ovako. Znači ti odavde sad trebaš da povijaš, držiš ovako loptu na čemu šutiš. Znači šta radiš? Ako si leva, znači levo ruku, znači levo ruku namestaš loptom, znači blizi do ove desne, znači koja drži ruku. Znači sviđe ovako i treba da će igračati ima ovaj pomođaj kad je znači izvuče. Znači, kada god drži loptu ja, kad ide koga na šut, ova ruka mi stoji znači namo, a ja nameštam loptu, znači ovu ruku i ona treba da drži loptu. Uvijek postoji neka, treba objasniti igrača da kad god bez obzira da je lopta se naravno, da hoće da krene šut. Postoji uvijek neka tačka koju ovo treba sam, praktično, kroz trening, da odjede gdje ta lopta treba da prođe i da krene. Znači, bilo da je lopta
otprilike malo više od visine oka, koja je normalno što svi znamo, otprilike da je ta lopta pregledna bude, znači iznad oka pregledamo, znači tu negdje sa leve strane, znači ovdje, da on ima dobro preglede koje može očiti. Znači to je izuzetno važno. I kako ja te stvari radim, prvo, kad počinjem da mu dajem loptu, kad 10 strana da me uvati i da je drži sveće, da je podigne gorima i ispod voliše se. Dajem loptu, da leva strana da me vole, dajem loptu gore, onda mu kažem da vrti se loptu i da je podigne, da vežba i uvijek gleda da ne laka prema košu, kada na koji način je vuče loptu kada ne. Znači, te dve stvari su po meni vrlo važno, ti stvari. Druga stvar je da igrač ne kreće na šut, da ne može da kreće na šut iz ove pozicije, znači od tijela. Znači, ako igrač kreće iz ove pozicije, uvijek puni igrač je najbolj da odavno uče i da počne da to vrlo, kaže da to vrlo vrlo. Znači, on je automatski praktično radi da se odmah, znači može da se odlatne za družinu ruke i može uvijek da radi jedna lopta i uvijek može da ga dekoncentriši, znači teže. Znači, kad god primi igrač loptu, on je obično radi da primi loptu, puste malo dole i on je kreće loptu. Znači, to je jedna greška. Kad prima loptu, on treba loptu da vuče ovdje, i ovaj manja ne treba bude od tela lopte, i treba uvijek gledati da se zudine, gledati da krene što bliže. Znači, telo je lopta i da krene, znači, uz telo i izbaci loptu. Prvo važna stvar je da nema dodatni pokrivnici, ne ide dole. Znači, moj krene dole koji, znači, poziciju koju je dobio za šušku, znači, dubio vreme. Znači, na ostane gdje god oprimi loptu, gdje god oprimi loptu, on vole vrata krene. Na visoki igrače pogotovo, gdje god oprimi loptu, da ne primi loptu, ne bi baciti na loptu, ovo dava dobro da kreneš. Znači, mnogo je bitno da se ne prvi kad je da neki pokrebe se spušta lopta na glavu. Znači, primi loptu, lopta ovo je znači, leva strana, desna strana, tamo da se baca ta lopta da ovo ne hvata i nema. Ja obično te neke stvari stavljam na stolici, da mi igraču u stolicu, udme u stolicu, postigne dođe do koša i tu je najbolje i najlakše možeš da ispraviš neke strane, da mu pokažeš kako uđe u zbega tada stolicu. Na primjer, sadaš tu i znači sad te neke stvari prijema ovdje, kako držimo, kako podržimo. I sad ovdje vrlo primjeno, ovdje vrlo važno znači, vrlo važno možeš sve te neke stvari izgledaš. Ja ne kažem da je ovo pogrešno što on držimo, da ne ga je ovo učio tako i njegov se do svijeta, jer ovo, na primjer, držimo tu ovako. Ja pričam moje iskustvo, neko će se složiti, neko ne. Ja pričam ono što je meni dalo rezultate i što sam vidio i što sam sada praktično ubeđen da je to ono pravo da ne vlazne. Znači, kada on vidi to, iskontrolišeš sve, iskontrolišeš sve i onda vidiš u 50. Ajde što. Ajde. Pogledajte sad malo primjer, on šutira sa sebe. Ovo je igrač šutira sa sebe. Ajde, šuti slobodno. Ajde malo pada. A ovo je sad sa sebe. Ovo je sad da ti drži loptu ispod i ovim nekim palcem gura loptu. Znači uvijek može da mu se ispravi ovdje. Tu si blizu njega, daješ loptu i on tu ispravi. Uvijek jedno 20 puta tako i ono pomeriš kako ga vidješ ga i ono ga izbaciš ga tu gore i sada odradi to sa bez policije situacije. Stalo tako da izmeniš kako pomerate i ako dođe ovdje malo ispod penala, ovi stari igrači mogu do penala. Sve ostalo može znači do penala da se radi sa policije. Što se više radi, onda se stvari šutku i više se druga kad ovdje nema se snanje da se to gleda. Znači, uvijek možete na stolici da počete, da mu uvijek koristite znači te stvari, da tu se
Znači, ja bacim puno. Evo, sad ne mogu, opet čekima se zrebe. Znači, odavde sad ćete krviti i kad gledate, tačno vidite kako on tu loptu prima i kako on koristi, znači, tu levu. Baciš loptu na levu stranu, on treba, znači, brzo da je zapravo da je prenese ovako, a opet se zrebe. Znači, i stalno, znači, trebamo stalno pričati. Ne trebate ga ostaviti, znači, svaki šut trebamo ispratiti i reći, dobro je nije, dobro je nije. Evo, ova 4 dobro, evo sad se to prešao. Dok ne vidi da je vidio da ima 7-8 novih šuteva, a jedan da podrži. I to je vrlo važno, mislim, da odavde, tu vrlo brzo ide i on tu može praktično da šutne negdje oko 250 lopti vrlo brzo, da bi postoje prvi da radi na što. Dobro, hvala. Znači, to su neke stvari gde otprilike treba malo da lepete pada nego što krenemo na ovaj šut za korištenje nogu, skopom i tako da. Sad, kad krenemo sa taj tim šutem, normalno sa korištenjem nogu, gde sam ja na levo na prvom igrači kako koriste ovaj šut. Ajde, ovdje, baci šut. Ako sam ja, znači, kad udajem ovo igračine, ja sam sada igračine desna, ako sam desna, ide uvek leva. Znači, i to se gledalo na televiziji. Kaže trener, neko baca na celu. On desna, tako uradi isti leža. Znači, isti, desna, leva, desna, leva, desna, puno problema, ima kad oni rade taj šut dešnjaci, leva, desna, i sada kad krenu da šut, uvek ukovima, znači, ovo, znači, uvek ukovima, znači, krene, ja sam leva, neka bude leva, desna. Znači, ovo uvek znači, uvek krene ovo, uvek kako, uvek da neki nic sa tim kulturom. To je veliki problem. Ne može da kontrolišeš okoliko, ne može da kontrolišeš tačno tu ravnotežu, taj balans i da smiri to telo da uđeš. Znači, to je prvi problem. Kako ja rešao taj problem? Tako da stalno šutiram, da sam ja leva, onda ću da stalno da šutiram leva, desna, nešto. U tom slučaju ne možeš da tukneš nekoliko. Znači, ja idem ovako, leva, desna, sad ne mogu tukneš nekoliko. Ako sam desna, leva, sad znači ne mogu tukneš nekoliko. Ali ako idem leva, desna, uvek je ovo. Znači, da li ću šutirati da će to? Drugi problem od ovog šuta je onaj problem na primjer što šutira Igor Kovačević. On dobro šutira, ja na primjer takav šut ne volim. Znači, Igor uzima loptu i radio se sa njim, malo da se bio realno. On, kad šutne, on primi loptu ovde, a kad šutne, on je završen, znači šutne i završen je na bilo loptu. Znači, on preko metra na primjer. I to je veliki problem po mene. Pogotovo uvek nije, veliki problem će ti uvek koga nemaš, znači da te šut, ti uvek možeš da dođeš. Znači, po meni, kad vidiš loptu, šutneš, kad doskočiš, kao što je bilo igrano, teorije, udane i tako dalje, znači treba nekih, da kažem, nekih drugi, nekih, da kažem, 30 cm da doskočiš napad, ili mesec, a idealno je da doskočiš nešto mesec. Znači, taj problem je isto kod ovih daljih igrača koji nemaju snage da nešto pokušavaju preko tog skoka da dobiju
pogotovo škiri za 3 kvajnaka, kada je dobro tu snagu da baci. Na taj pogled našao, na taj način što postoji stolice ispred njih ili stane, ja sam ovdje i sad njemu kažem da zavrne sa primi loptu, zavrneš primiš loptu na tim kvajnaka, tačno. Zavrneš primiš loptu na tim kvajnaka, sad ćeš šutno, da se rastoji kvajnaka. I da šutno. Ili mu postoji stolice, pa bacam loptu, pa zavrne sa primi loptu, tačno. Znači, tim kvajnaka stolice postoji ovo, znači da šutno. Ili mu stavi, ili mu postoji stolice tu, pa odavlja kada ga šutira, ako vrti koju manja da mnogo skače, ako dešnjaka, znači desna leva da naskoči, stolica je da će u primjeru prilike ovde, ajde ti malo vidi malo možda, ne znam da možeš staviti da priča tu gleda, evo ti stolica ovde, ajde, primi loptu i tebi treba da češ. Ajde. Znači, treba je da odskoči na isto mesto, kad šutne, nema bacanja i tako da. Isto je ponekad da se stara čovjek za dešnjaka kad zavrga i onda krene pedala, dobije loptu na time, dobije loptu i onda kad šutne, odu u stranu, zato što je inercija, znači ponese najgrađana. Ili tamo. I sada zavrgina se baci loptu i ti ideš u šutne. Ajde. Sad ti si važan. Ajde. Pogledajte, da ti gdje ono primi loptu ovdje, znači inercija je ponesa da primi loptu ovdje, i ako je lepo da šutno i otišlo, onda se stavi. Ajde, napad. Sad je dobro. Znači, do doskoka treba bi ga da bude, znači, tamo gdje primi loptu, tu da naskoči i da tu doskoči. Znači, i uvijek gleda da tada kada se baca, se on baca na stranu ili nešto, neki će da mu baci loptu ili da mu stavi ovu loptu, a ja ću da postavim neka stolicu isto sa ove strane. Onda on će da primi loptu i moment će da doskoči. Ako mu je stolica ovdje, znači baš na stolicu. I znači, staje na stolicu ili stane na ovdje i kaže da je trči, primi loptu i šutu. Ne, primi šutne ovdje nastavlja. Da, znači, da ne naskoči na mene. Znači, neke te stvari gledamo sebe. Neke te stvari gledamo sebe. Dalje, šta je po meni vrlo bitno i što se ja pomerio? Već sam učio igrače da stalno, kad god treba da krene na šut, bilo da prave onaj krv, da zavrte, da imaju, znači, mogućnost idi na loptu, bilo to ne da se mogućnost da idi na loptu, tražio se znači 10 leva, znači trči, pripremamo ovu 10 nogu, pripremamo ovu znači 10 nogu i ide nešto. Isto sam kažem kad igraš nalaze na blok, tako da opet odavlja, uvijek da gleda da napravi ovo, za malo se zanima, da se zanima. Međutim, gledao sam da puno se radi i da puno ovih dobrih igrača koriste ovu tehniku. Mislim da je bolja ta tehnika iz ove mlađe djece, a možda i za ove starije, što puno sviraju taj direktan polaze na te korake. Znači, ako ja učim sad ovo manje igrača da čega vada, desna leva, a pošto puno sviraju ove korake, kada je krenem sad za ovu stranu. Sad, na primjer, kada jednače u odbrani, ti si u odbrani, ti mi bacaš ovo. U stvari ja sam izgleda. A ti dođe da bacaš. Ovo je vrlo, po meni je vrlo važno. Primi loptu desna leva. I ja sad stavim. Pošto znam da sad je sviraju puno koraka u mlađe kategorije, i u Italiji da se zdravljaju,
svuda zbiraju sada na Americi. Znači, u momentu da to primi, on mi kaže, za tvojim odmah, znači, tu skajamo da na Americi. Ja sad ću ga samo ovako, ti dečeš, on krene ovdje i on sve gore. Znači, automatski podobne ovaj večer dole da vidi i tera ga ovo skajamo, tamo ima pomoć od ovog igrača, zbog čega ja svijem koreka i tako dalje. I tera ga da ide ovako, on se krene veka prvo da vidi, tu je da sve gore. Znači, on je praktično oduzimaš u stanu. Puno se koristi sada, uvijek sada na miru. Možda od 10 nekih situacija koje se zove, možda se 3 koriste 1-2. A puno puta se koristi da je programa, da igrač pripravi ovo. Znači, puno se koristi, znači, ako možda hvali s ove strane, ova suprotna noga da ne bude, znači, ona noga na kojoj telo da se nalazi pre nego što ovdje dođe. I ovo. I sad u ovom položaju, ja moram da koristim nemoćnak položaj koji s jedne ili druge strane i taj da kažem da direktno da se druge strane. Znači, ovaj se potići puno. Čak koriste zaлагaju data ili još. Smatram da je malo brži nego ovaj. Malo brži nego ovaj. Smatram da je malo brži. Smatram da je ovaj skočić mnogo bolji. Iz razloga što sad odbrana ide za tobom. Sa 10 strane napada, ako si deška, igraju odbrana. Ja sad koristim ovog dana da vidi za nas. I ako ja sad ovdje primim desna leva, pošto sam deška, ne mogu dobro došati. A čovjek može da mi malo neće. Ali ako idem ovo, ako trčiš, i onda ide mnogo brže šuter i mogu da iskoristiti, znači, tu malo neka prednost u odnosu na njega. Ali izličuje se budućnost, kaže da znam opet neke, da vam zalogi, da mogu i ovo dobro. Ja sad radim vremena, pošto sam redko radio ovo nekako nastup, da sam sve dobiže, radim više ovu tehniku, kad ovdje zalogi, da krene za ovo neko vremena. Također, ova tehnika je mnogo važna, a mi ne radimo puno na toj tehnici, nego ovo opet se vraća za ovo kako igrač ili radi šuterski tehnik, uvijek je leva desna. Mnogo je važno, znači, kad igrač koji na cene, to je što sam je to da mogu sad se kreći. I sada neko navod pomaže ili bilo šta, moj igrač pomaže i tako dalje, da ovo pogledamo da šutiram pogled. Znači, ako ja stvarno šutiram, leva desna, da šutiram, znači, u ovom skoku, opet nisam veliko da se situacije ne mogu dobro. Znači, ovaj skokić je mnogo važno da se šutim to. Dobijaš šutne noge i dobijaš eksploziju. I mnogo brže šutiš. Znači, ti si ovdje, znači, kada sam vidio, samo skupiš, malo i odmah sa sebe dobijaš. Također, kad si da kažemo na neoteretskoj strani, odmah sam dobro, ti si odbrani, ti mene čuvaš, tako, na prilike sad ja, malo ti si pošao, odlično si prošao kroz tu, je bitno i sad meni kada sam. Igrači koji znamo znaju u peteku, leva, desna, uvijek da će mene ovo, uvijek nagazi ovu liniju, uvijek nagazi ovu liniju, zato što je navijem da šutiram ovo, ali da će šutiram, tap. Znači, trošku sam, stoji, oko baca loptu, pap, šut. Znači, pap, šut. Ovo radi stalno na početku tehnika. Krene, pusti igrača data,
Ja sam došla i krene ceo krug krene. Otprilike ima nekako jednu 7 na 10 šuteva, otprilike oko 7 šuteva, kako bi da nazvati 5. Od ovdje nije ubacio 5, vrati se na isti distanci. Ako ubaci pomeri se jedan krok. I što je bliži, znači sad, ajde ja sam ne bacam ovo, stane ovo, tako, uđu ruka, sad ubacam na čovjeku gore, bacam na čovjeku gore u visu, da skočiš, ti ćeš da skočiš, da te pukneš nogama, da ne spuštaš ruku i sad da će da izbacaš i šaka, samo izbacaš i šaka, i vrtiš. Znači ja te bacam u visu, tako, i krećeš, znači jedan se krećeš, sad se krećeš, ovako se krećeš, ja te bacam krećeš, učiš i šuteš, sad čekaš krećeš. Znači idemo ceo taj krug, ne spuštaš loptu, tako, bravo. Znači idemo taj skočić, ako da, otprilike 7-5, pomeri se jedan korak, vrtiš, kako se ovo oblačilo i došao, niži loptu bacaš, znači ovo ima na grudi, šutira, ali stavno ovo pokretu i ovo, znači ova tega. Znači stavno to. I navlačiš negdje do svojeg lutenasa i onda to sve. Dobro. Da ne vidimo vreme kako ima prvo da se priča, znači ovo veliki korisnik teško kada vreme, pre nego kad uvedimo stvari korekciju i kada dalje, da ujedno ovdje većinom da lopta bude visoko gore, da ne spušta loptu, pogotovo vraćam se na visoki igrač, gdje god vidi loptu, znači vidiš loptu ovdje, da gdje ovo vrata da šutneš, znači nema vršenja vremena, nema spuštanja lopte dole i tako da. Dobro. I tamo. Znači, ovaj skok po meni je isto kad si na neopterećenoj strani, bez obzira kad se nalaziš, kako sad, kad se pomeri ta liga i sve to, ne možeš ti ako 6-10 linije da čekaš koliko ovdje. I čekaš koliko ovdje da sad ideš korak i ideš. Tu se uvijek jedne nalazi kreće sa strategijom. Puno znači puta, kažem, kad dodaš centar da se pomeriš. Puno puta na neopterećenoj strani stojiš, čekaš. Nikad ti ne možeš da napraviš poziciju da ti stojiš sada tačno za jedan korak i da sada vidiš loptu da napraviš ovo, a da ne napraviš tim korakom. Znači uvijek ako ti korakom ne stojiš i gledaš da kad ti igrač baci, samo jedan skočić citar dobije znači stranu i peneš se broj i ideš da bacaš. Ovo je naravno kad ideš od loptu, znači kad od toga visoki igrače, kad rade pick and roll. Naprimjer ti, ti dođeš, evo, znači idemo, ti odeš tamo, znači odeš tamo, i ja sam da davac otvaram da radi pick and roll. Ne pričamo o otvaranju, mi smo učili otvaranje glava, oba otvaranja su dobro, odnosno situacija se ne pričam, i ti sad kad odeš tamo, ja sam otvorim, ja sad idem ovdje, kad je on baci loptu, ja idem ušao. Znači, za visoki igrača, što radite je važno, da prate situaciju, ako igrač odeš u istu možda ovako se otvori, nije bitno, ideš, kad vidiš loptu, da opet napravi neće taj skočić. Napravi taj skočić i ideš ušao. Ako skučeš, napraviš fiku šuta, možda ovih u levu, ili za strana, mislim da je to dobro. Dobro. Idemo dalje. Znači, otprilike te neke stvari o kojima smo pričali, trebamo da će izgledati. Stalno se, znači, na neki način trudimo da tačno šta treba da radi, baš kako ti kažeš u njega,
mora to da urabi približno, znači nije valjanje. Znači, tačno rado kako ti misliš, mora tako, znači da ga voliš, stalno da ga voliš. Znači, što mora da vidi da se ti certisak i da ti stalno da se fokusira na neke strane, kad je pogled, lopta dole, lopta tiče, lopta lava, lopta nama, zato. Sad pričamo o sljedećoj stvari, iznačaj. Znači, kad je pasaka, ovo je važno. I tu sam puno uradila sad, sam bio u Phoenixu, kada sam Ivan Dramić, koji je imao 4,1 šuta, poena, sad je još 68. Znači, za jednog kraja vreme radio sam 25 dana, znamo sam ne samo ja, nego svi ljudi tamo Phoenixa i on, i svi smo bili baš zadovoljni kako je promenio taj šut. I to se videlo, svi su ljudi da je promenio, sad idemo detalje, što sam mu podigao na primjer vama. Samo jedan detac je da podigne vama. Znači, kad izbaca tu, kad izbaca ovo ovdje kreje ovo gurao znači vama. Znači, oni šutivaju gurao vama. Znači, kad guraš tako dođe. On je uzimao, znači, tu loptu, levana, i kako krene na šut, podigne ovdje i podigne ovdje. Gdje je ovo na krene? Iz ovih dođe. Sad, ti, na primjer, kad on tako šuti, samo drugo kad on šuti tako, kad on tako šuti, ovo vrlo šuti, znači nije učestveno u šuti. Znači, niko dobro će pati na rad, svi kao da to podigne laka kako ovo žele. On nikad treba da dođe do tog luka. Znači, da luk bude veliki. I sad samo sam uvijek drugi stvari. Moramo je stavno različite orane. Znači, kad digneš i kad kreneš na šut, dođi na drži na orane. Tako, sad mi kažem, osjećaš da još šut ovako. I, znači, čuš ovako. Stao sam, osjećam da sam podigao na mjesto, znači, istego sam vrata, znači, mi svi pričamo igraču u digni ruku, on pokušava da je tajvata, ali ne pokušava da će pavljena, ja se kojega digni rama, stavno rame gore i čekaj da dođa ne kroz vežicu, dok udari ovuč, drži kako rame u tom ovuču. I onda se dalje, nekih 800 šuteva svaki dan, samo od toga ti stavljaju za pričaju. Ovome da krenem ovo, pošto ovo stavljam išao na ovu poziciju, ovdje je bio leva, tamo išao desna leva, da podigne nas. I kad god je podigne računane, on je dobio račun ovaj ugao koji je bio negdje oko 75 metri u odnosu na ovo dana, i držao je računane ugao. I čak sam se kažem da kad šutne, ako se ne osjeća prijatelja od desna kada bila rava problematična, da kad šutne, da slobodno ovu desnu pušta dobro. Znači da ovu desnu, kad šutne, ako mu ta desna ruka rava smeta, da znači kad šutne da ovu, znači na grana, znači pušta dole i znači da ostane rava. I imao sam, znači, imali smo uspeha u tome i stvarno problemio i slobodna bacanja i tako dalje, pričat ćemo ti slobodni bacanja, znači postup. Znači, kaže da je mnogo važno, rame, da se rame podigne i da ruka ostavila 5 prstu šaka ovako, ne šaka ovako, veliki problem prave, znači kad šutu, da im ne ostane ruka ovako, znači izbacaju loptu sa palcem, znači ne ovako, ruka da će ovako da svega šaka ovdje, da prstite na košu, lopta da bude, da će vrati opet na ovo, neki igrači nemaju srce šake, sa loptu država, znači ne može ubaciti loptu u jednu šaku, da napravi ovo ovdje i da je onda izbaci. Nego dan vremenu da svaki dan kad se probudi da krene na zid, da spušta, da pritiska, da spušta dole,
zavoli, kad osjeti da me malo zavoli, da me ovo drži ono što sam ja učio prvi kamera, dok odlici drži do 20 sekundi, pa onda kreni gore, pa se spušta dole da dobije na četiri fleksičan. Za 10 dana već je to malo bolje da se osjeća, ali prvih 4-5 dana malo da mogu i položiti. Znači, te stvari su po meni vrlo važne. Izbacivanje lopte, kada lopte ne ostane, da mogu drži ko svih dana, ali da uključimo raka. Znači, kad čutamo, da uključimo raka, da pratimo lopte. Znači, da pratimo to izbacivanje. Prati izbacivanje osjeti, znači, da ti je lagano došlo iznad lopte. Lagano, tačno iznad lopte. Znači, to su neke te stvari može taj jedan detalj samo taj jedan detalj da puno poboljša, znači da poboljša taj što. Sad da pređemo malo, znači samo sve pričali da pređemo malo šutiti. Samo tam stavi, ima puno tišća, izbjegaju da kažemo tak stavi. Treba objasniti, znači igraču kad šutina je izbjega, ajde da je ovo stavio da je kad šutina. Dobro. Ajde. Ajde, uveš šutina je to utakmica. Ovo ne gledaš što pomačeš. Šutna će ziditi. Treba objasniti igraču. Jer ti znaš da ti kažeš koji još šutni ziditi ga igraš. Ne znaš što ću ja, samo ovo. Koji još šutni? Pa dobro, to sad radim tako jedno. Samo koji još šutni? Ne znam, sigurno ali sam ovdje koji znači, šutni ziditi, idemo jedan pao. Ovo sad ćemo da kada je dva, idemo jedan, znači da naskočiš i tako, idemo ovaj stepen. Znači, da se zavuči. No. Znači, par nekaj detalja. Prvo treba objasniti igraču kada koristi tvoj šutni ziditi. Jer ti znaš kako ovaj šutni ti koristiš, gdje će da ti u utakmici. Dobro, znači ovo je jedan dva. Znači ovo je jedan dva, ti vidiš. Da kreneš jedan dva. Taj šut se koristi, znači kada te odbrana kontroliše. Znači kada je odbrana igrač, znači u stavu, i kad se ti povuko tamo, i kad te on povuko kontroliše. On je dole, kontroliše te, ispred tebe kontroliše te, on je dole, ti si dole. Znači, sve radimo ono su na odnovom igrača. On je dole, ti si dole. On ide po nastav, ti ide po ti ideš polako. To sam počeo, da to bilo što se pravi sve. Tamo je počeo igrača. Sve što rado se radi komentar od odnovom. I to je daš. Tako se kao odnovom. I ta se radi što je znači, ovo je čuš, igrač povrede da neće ne koristi. Umistit će ga, ako te odvrde da će ti koristi. Ti ideš 1-2, a to prvo treba izgledaš. Da bi to iskoristio, 1-2 da bi izgledao koristio, ako si levak, znači taj zadnji dviri, treba da bude snažan u momentu kada ova noga dolazi do noga, kada je ovo pleca. Treba da bude snažan, pošto sam ja levak, da bi ovo muzi šaku, znači da se otvoji i da šutne, znači u isto vreme, znači ne budeš ovo, budeš malo niži, kada ideš ovo, i dobro, znači zadnji dio je mnogo javno, da dobiješ snagu mesa, da me iznenaš, znači da ja dole kontrolišeš svoju krediju, da se koncentrišam na tvoj progon, na tvoj igri, na tvoju krediju, a ti da zadaš preko mene. Znači ako se vera zadaš na igri, mora da bude snažan da bi ovo uđe u šaku. Ako ide na levo stranu, ide na desnu stranu, pošto sam leva, taj gada ti je gdje da znači, prvo ja snažan, da ja ili učeš u ovo. Znači da ja ili učeš u ovo ili ne da šaku.
sve, to svi znamo. Znači, to je jedan šut iz igriga, ajde, ja brzo znači da samo da ne izgledate, to ona opoga, znaš, kad svega da ti nešto. I sad ću biti istu, i sad samo da te pustim sad pamet, super da te, ajde. Gledajte ovo, ja sam idemo ovaj drugi šut, koji je znači ono samo jedan razlog. Taj šut se obično koristi kada imaš neki prednost u odnosu na igrača. Imaš neki prednost. Vrlo često, na primjer, kada iz nekog bloka, da li je pitanje ovo, da li je ovdje, na primjer, pitanje ovo, pa sad ti kreneš, ovo se smere, da postavljamo. I sada ti imaš ti drugi, i on ide preko bloka, da, ti sad drugi, i sada ti imaš preko bloka, a tamo te čeka na primjer neki centar, i znači ti samo, znači odatle, čim si osjetio neki tu prevod, znači čim si osjetio tu prevod, samo nastaviš i čekaš. Ono je što. A ti ideš preko bloka. Ne jedan dan, jedan. A ne ono da sada. Ja sam, samo su zemlji vrlo dobro, znači zadne, ti si odbrani, ti ide na neki. Opo, ide to nešto. Ovo slučaš. Ajde. Znači, idemo. Dobro. Samo da vam kažem jedan šta ja radim, ne vezate za ovo predavanje. Ne vezate za predavanje. I puno sam pomogao ovim igračima koji su radili sami. I Goran i ovo Saša Đurač, sad u mene Brenner. Kod ovog bloka, ne znam da li ovdje, to sam vidio tamo pričao sa Pići Narkom, sa jedne trenera iz Golden State. Kod ovog bloka ovdje, odmah na kako brani ovaj blok, odmah meni igrač. Obično smo mi tamo blok. Ne vezano za ovaj predavanje. Obično smo mi pričali da ovaj odmah igrač. To je dobro važno, što se mi treneri najviše izvodimo kako dobrani ovaj pick-and-roll. Više je to pick-and-roll, nemaš igrača koji je uporan ovdje za odbrani to i tebi uvijek stoji u pregled. Kod ovog gotova, ja sam prvi ljudi igrača, kad hodeš ovdje, ovo i blok. To više ne je ovo. To je jedino prije ono kada ti ovdje staviš, da ga natragaš, ne daš da ovo ide za ovo tamo, da imaš napred, da imaš ovo prije da ti na neki način kada krene, da imaš ovo, da staneš na prošla. Međutim, ako si ovdje, ako si došao ovdje, ovo više da ne možeš. Ja sad šta kažem? Ja kažem da momentu kada treba da izreknem taj moment, da ovom zadnjem to je samo jedan trzak. Mnogo je važan ovaj trzak. Da dobijem ovaj trzak. Znači ovaj trzak je mnogo važan. Ovaj trzak. Da ja ovaj trzak, da se ne nakačem ovdje, pa sada kažem da je faul kada kažem. Nego da ovaj, znači ja dobijem ovdje, da ja samo to. Da mi to daje prostor da mogu sada da idem i da mogu da gledam. Znači, to je mnogo važno, ovaj detalj je tako da ga dajte gledam. Znači, napod, znači ja idem odmah i onda da gledam. Da mogu da gledam. Da voliš i da mogu da gledam. Da voliš i dobro. Učeš se u i sad ja gledam. Znači, ja sad odmah. Kako dođem ovdje, ja moram ovaj detalj gledam. Da bi dobro da te ovo ovdje i da bi sada došao da te blokira. To je znači jedan detalj koji je mnogo važan da je igrača što čuva. Igrača što čuva. A dalje se znači ovo. Znači, čim imaš neke prednosti, ili si obišao ili bilo šta, ili Filić na kraju, i pošao se ovdje, čim imaš neke prednosti, najduže samo kratko,
I treća stvar, ima puno stvari raditi, treća stvar, taj stepen. Tu je sad dobro, znači tu to sve ide. Njemu to je ova leva strana, mogu teže na stepenu. On kao leva, znači treba pravde, da otvori tvoje krkove i da šuti. Ako ste rekli, treba da nazad. Ako odu nazad, ne bilo upravo da vrata da se stavlja malo. Aj ti sad radi taj stepene kao leva strana. Da. Ajmo, opet, da će se zasaći polu strana tamo. Da ne ideš na to. Da ne ideš na to. Da ne ideš tu. Gledaš nas. Znači, odbrana je bila tu. Odbrana je bila tu. Tu je bila odbrana. I ti sad ne gledaš i gledaj odbrana. Da. Kako se osjećaš? Sve ti malo teže? Ali sada ovo je strani kako je to svi znate, samo da se podsjetimo. Ali sad se ove strane ti mi gureš, da, vlada. Pa onda smo jasno da to čekaš da počeš više. Onda je bilo da pomoći. Igra da se dava, s ove strane vidite šta je radio. Otišao pošao je ovdje i pogledaj gdje je pomoći. Kukov je stavno radio. Još uvijek. I on je pomogao. Znači, čak i ovdje je ovako, ako igrač je. Ovo je prvo, ovlači što da je sve ovako, da ne vidjeti što dama je, ovo mišići zašto. Ovlači ovako. Znači, tu treba da će naći mogućnost kako da način da krenu igrača na dna ove strane. Znači, desna strana, desnjaka, desna strana, teže. Mislim, desna. Ajmo ovo. Ideš tamo. Sebe. Ali teže. E sad ja sad koliko je moguće. Pokušam da vada neka rješenja, da vaša igrača, da bi je izgleda znala, da te neke stvari. Međutim, ova strana je procela, rekli je statistički proces, dokomanja nego ova sasvim. Znači, šta ja sad kažem od igrača? Kažem od igrača, kad gledam da samo gugne rotom u stranu, umjesto da ima ovaj skop ovdje, da gugne rotom za tu stranu i da krene se zemlje. Znači, on me čuva i ja idem. Ovaj vidi, znači ovaj vidi, koga ću da čujem tamo, ljubiš, ajde, ne ljubiš. Ja sam se ajde. Tako. Znači, ali to moraš zašto se radi sve? Ulazi, znači, napadaš se igrače, gledaj, znači, ulazi se šopta i on ideš. I uvek je ova povrta sa ovdje, ne imaš, ali se ostaniš se malo na njega i odvrti se. Znači, desnjak s ove strane, mnogo lakše da uvećeš na taj način. Ajde, a ti ćeš posle se ove strane. Da, sad znači treba mnogo bolje. Još jedan, znači ulaze do igrača, ušao sam do igrača, znači sve isti, dok kad igranje sredere. Ušao sam znači do igrača, kako sam ušao igrača da je pura loptu tamo. Znači pura loptu tamo pratiti, ako je prorekao. I naskače. Lako imam dobro teže, idemo što. Jasno, najsad ti igra dobro, ti ga dobro ti probaj kako ti igra dobro, budi u kontaktu, budi što ti ga malo ugreš, ideš od njega, da, vidi to. Znači, iz tog položaja je mnogo lakše, da dolazimo do veće distance, odnosno na igrače, ne od njega, do veće distance, i samo ti kad imaš veće distance, imaš veću mogućnost da ga napadaš. Znači, možeš iz toga kad odeš napraviš fiku šuta, napraviš fiku, pa da napraviš dobro, pa da napraviš opet se ne kada da spreš kao odnoćeš, pa imaš
Ajde ti, levo, gledajte se tu kraj. Metar. To je teško. To treba stvarno puno da se vede. To treba puno da se vede. Ovi šeširi, ovako s ove strane, to treba da se vede da bi, ali mi smo sad ovo radili. Znači šta se radi? Išli smo u kontakt za njim, pa sam ovo. Uno sam ovo i onda sam dobio ovo. I kažem, ti sad igraš, opet, ja budem ovo, ja moram sada da krenem šut, sa fizikom šuta i tako. Ajde. Bravo, tu ga sad. Pogledaj još. Pa je mogu još. Dobro, to je znači to vidite. Sad šta gledate da su mi stvarno dali puno rezultate i stvarno to ti neki stvari kao izvođenje da mi na kraju. Kad god gledate ćete nam neke vešnice, to je sve u redu, treba drugi malo sa dalje. Sad vidite i najvažnija stvar je ovo priča. I više nikada ne radim ovo kaj ovdje baci statistika kao pomoću kamera. Godine 100 leva strana, 100 desna strana, penali, nema više postoji probleme obrana. Znači svaki šut mora da bude poticaj. Znači, prvi trener dođe. Trener je kada šutiramo, imate dve strane i kada možete ući onda u desu, odnosete tasa. Druga stvar je radi režu dva pojena, tri pojena, najizdaniji. Dva pojena, tri pojena, 7 pozicija, znači to je 14 šutera plus 2 na 7, znači 16. Možete da promašate samo dve noge. Znači na treću nogu idete ispod točka. 3 minuta je za početnike da se u 3 minuta uvedu ta nožba. Za bolje igrače je u 3 minuta se 2 puta uvedu ta nožba. A za ovaj dan nije igrače u 3 minuta 3 puta se uvedu. Vrlo teška nožba. Ako sam ja sam igrača, radim se jedno gotovo, ako sam ja i dva igrača radim sa preveće. I samo da vidite što se radi, vrlo teško. Ali svi je ovo. Greka šut, svi igrača koji smo mogli uvedu. 3 puta u 3 minuta. Ovaj mali je igrač. Navijek koji smo uvedu za 100 špenja. Kad gledaju da uradio, ali oni nisu radili što da su samo pokušali da gledaju na tak. Pa je radio vajka. Pa je to bolje radi. Znači, ako sam sam sa igračem, a posluga ćemo za telo igračem, ulaziš ovdje, ja te bacam ovdje, ti završavaš na ovo, ideš odmah na 3 pojena, tu se 3 pojena šutiraš, dobro, ideš odmah ovdje na 45 dobijaš loptu, šutiraš na ovo, znači kada se stane lopte, ideš tu i tako ulaziš. Čim promašiš igraču, ajde. Čim promašiš igraču, neće početka, stoperi se radi. Promaška je da se vraća za početka. 7 pozicija, vrtići se već šuteva. Čim promašiš igraču početka. Kad ubaca više šuta, pređete šutaricu i imamo 2 baca. Puno puta se desilo. Uvijek sve da se bašiti vreme. Dođe na bacanje i probaš bacanje. I sve izvuče. Znači, to je treći. Znači, može samo gledati. Sad možda zamisliti koji je bilo sad kod njega pritisak. Kad ovo probaš tako, a opet krene, opet dođe na nekog bacanje i opet jedna da baca. A nema probaša. Znači, nevjerovatno koliko da važno odlučujući bacanje da da. Sve je da će pod pritisak. Znači, prekida se pritisak, desi se na primjer da ono pogledati najbolje što pogledati to je neki što
30 i 50 sekundi. Sve zavisi kako to je. Znači da ostane ovaj 100 pokušaja, ima 2 bacanja, ja sam kakvi proprici, to 2 minuta je 20 sekundi kreće opet. I znači ako uvede 3 minuta, 5 minuta to je fenomenalno. Znači to je super. No jedna veda je vrlo važna i za njih i svi su rekli da je to jedna čekajka kada tebi na kraju nekako veda da držu. Druga veda da nije važno, znao bi je da ovo je važno. Odlično se. 5 vezani, 7 pozicija, jedan dva isto tako, 7 pozicija, 5 vezani. I na kraju, sa tih 7 pozicija dobro da bude najdinamično, znači završio 5 vezani, 5 vezani, 5 vezani. I sad kada vidimo sa 7 pozicija, da ovo je neki igrači 7 vezani. Da ovo je neki igrači 7 na 6. Znači, on sam vremenu promašiš. Možda za ovo neke mlađe, sam radio da bi dao 3 vezana. I dao bi promašao 5. Znači, kad to uvedeš, onda se završi večer, a imaš pravo, možeš to uvedeš u 8 minuta. U 8 minuta. Ovaj Saša Vujač se radio to u 4 minuta. On je imao najbolje vreme. Ovaj izlike, kolega četiri NBA, trojke, 5 vezane i postoje 7 na 7. I to smo stalno sam radili vezani se sa tim nekim pritiskom, stalno pritiskom. I sad ja ulazim u tebi kako sad igračka uraditi to, moraš u 5 minuta da ubaciš 2 puta, promeni koš, u 3 minuta da ubaciš 2 puta i imaš 5 pozicija, vezani i ubaciti 7 do 6. Završi to za 10 minuta ovdje, predi tamo za 10 minuta 20 minuta, a ne ono u 20. Imam pravo kemera 2, kontroliš u željeli, stavno do mene, radi, uvremenično i to ide na taj način. I kad ću jedno što radi sa njima, to bi isti dobro postoje rezultata, što ti skredi. Znači ti kreneš odatak, treba upaci, on bi treba upaci 3 vezano mi treba upaci 4, ovi evropski igrači, ovi treba upaci 5 vezani, dođeš ovdje, pikneš na rukom, i puniš ti tamo, ti šutneš, ja trčem po oku, ti ostaš tu i ako imam asistenta, a nemoj ja sad trčem što neću. Ili ako imaš asistenta, što mi baci oku, puniš mi glava, trči tamo, puniš mi. Dobro je sada da radiš, dobro je, ajde radiš ovo, da trčiš, pošto tamo postoji reći ovdje ovoga igrača koji te vrati, i znači tamo ideš čeka mene, da trčiš mene, i dobro je ovo ti što sam ti jasno, ovo je to igrača da vrlo. I sad ti kad ideš tamo, onda ti dođe jedan korak, onda da kreneš korak, onda da kreneš ti vrati, znaš? Znači dobro je da trčiš od ovdje i da napraviš neke, ajde, 5, hop, tamo. Dobro, malo, sad puni si tri, znači ja puni si, nek ti bude ova noga nek ti bude. Znaš, ova 10 noga, da budeš na 10 nozi kad te djelje. Ajde, puni si. Hop! Dobro, i tako, i menjam. Znači sad idemo odavno. I ideš to, i menjamo poziciju. Levo 10, pozicija leva 10. Menjamo to je pozicija. I ako igrač dođe do takvog nivoa da dobro šutra, uvek na zagrevaju dan kad se neke pipive, neke djevike ili kad je igrač bio pomeđen i sad se uvodno kreti, kaže dobro majstore, sad se trčimo 10 minuta, a možda trčiš 20, a 10 minuta to je važno. Krećemo za šuter, šutiraš, šutneš ako daš, ako daš, možete ti do pola terena, ako promaši ceo teren. Imamo samo 5 pozicija i treba to 10 minuta da budemo dobri igrača koji uvede u 7-8 minuta. A ako uspiju uvede to preko 10 minuta. Nije lako vremena. Daš koš do pola, promašiš ceo teren i menjamo samo 5 pozicija. Menjamo 5 pozicija da sam vremena valja, idemo iz početka. I onda, znači nije to trčanje, ali trčanje, da kad dođe tamo na ovom poziciju, da već ne znaš
goste da pričamo o tome ovdje kraju koncerta. Otprilike treba da kaže. Ako ste jedan detalj videli nešto, sigurno ste isti izgubili vreme. Hvala. Ja predlažem da ovo nastavimo sa sledećim predavanjem. Sledeći predavač je Vladan Luković, rođen 2.673. u Beogradu. Trenerski posao počeo da se bavi od 1974. godine u košarkašku u Evropi, gde se bavi selekcijama, radi sa velikim uspehom i osvojio brojne